mencari bini, cuman jerha berenang, istilah belok nang bicarai laki. Bila piatan niat, kalau nang di belakang sidinnya ada beleki, nang duduk besadar jadi nang lawan ini sakader mana kuni, nang ini bang dul hendak mencari bini, saumpama piat riai kada beleki, marah hajar bang dul bersiap mengawini, cuman kada tahan ujar bang dul menyahuti, karena sudah tuha ada tapi kuat lagi. Istilah bang bangai bila nang minggu kawin, kikira nang hari sanayan bang dulnya langsung mati, karena nang tak isop sosok ada luar sana lagi. Luar sana lagi. Jadi lawan ini, lawan ibu bapak biar sabar taat, karena salam kami hari ini dijawab akan baik nang pian bermobil hibak samotoran, bermobil kaya atau bahkan dereen, atau jua ibu bapak nang di soberang, atau abang kakak nang kaya bunika moha saling kenal. Lalu tak lupa ulun mau ucapakan, karena salam kami hari ini dijawab akan, cuman nang jangan lagi menjawab salam sumbang, nang istilah kata biai didengarkan. Lalu nang tidak lupa ulun mau ulangi akan, gesan kakak nang gimoy nang ada di soberang, nang karudung habuk awak saling kenalan, namun diukur-ukur kikira tuh belakang sampai ma 4 kilan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan, jadi nih bang salam ulun membuliki akan, dimana bang begana asal mendengarkan, atau bang acil sabelah manguti es krim, sagebelah bakuti panci tetap dijawab akan. Jadi nih bang salam ulun membuliki akan, assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Lalu terima kasih yang sudah menjawab akan, lalu nang tidak lupa ulun mau ucapakan, kayak apakah kagimoy adalah menyahutakan, istilah bang kata kaai menjawab salam suatu kewajiban, lalu sekali lagi kaai nang gesan pian atau gesan ibu nang ada di hadapan, nang karudung hirang sidin nang berdudukan. Jadi nang tidak lupa ulun mau ucapakan, atau jua amang nang beta Taiwan acil nang bakacamata hirang, ini salam kami manglah dijawab akan, atau tupang ibu nang maingkut anak ulun lihat lalakian. Jadi nang anak pian inya nang pakai singlet mungkin nang kapanasan, atau bang ading nang moha betutupan menutupi pakai tisu inanya inya sopan. Jadi nang tidak lupa ulun membulikakan, assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Lalu terima kasih nang sudah menjawab akan, mudahan bertaan nang menjawab salam, kita panjang umur selalu sehat badan, dimana begana selalu dalam lindungan, duniawan akhirat selamat bertaan, lah bertaan. Jadi tak lupa ulun menarusakan, jadi kami madihin mungkin nih panutupan, nang kedua kali kami memainkan, mana ulun melihat di sini keadaan sudah beba-beba banyak nang bisa simpun pinanya hendak tuntungan. Jadi nang imbah ini juga nang ini kami mungkin nang panutupan, ulun nang mewakili kakawanan beretaat, kami nang tidak lupa hari ini mengucap
bakat kepada tuan rumah pian nang sudah mengundang. Terima kasih banyak sabarataan karena hari ini kami turut diundang. Lalu kita berdoa Pak Ibu berataan, mudah ni acara kita dilancarkan, mudah ni acara kita bepangantinan Faisal dan Hafijah pengantinnya Bang Aran, mudah ni acara diberi keberkahan. La keberkahan jadi madihin kami mana rasakan. Lalu nang tidak lupa ulun mau ucapakan, ulun nang terfokus lawan acil nang bejelan, nang bebeju hirang, nang main kot soto liwar kebanyakan. Adalah bang kami bayangan dibungkusakan, nang istilah kata bila soto banyak lebihan, berangai 15 bungkus diulahkan supaya bulik ada juga kami memakan. Lalu nang lawan pian nang ada di hadapan, lalaki baju kuning ada kami mahirip, nang itu kawan kami mail kebaran. Cuman hari ini di Benjang bertemuan, jadi nang tidak lupa nang bus lamari mudahan salamatan. Lalu nang dimatihin kami melanjutkan kepada tupang bapak nang membawa gembung bejeret di belakang, atau abang ibu nang ada di seberang memakai itu dasar nang berwarna habuk bebintik-bintik hirang. Jadi dilihat-lihat awak sidin sing genalan, tadi ampah kamu ke belakang tak ada pakan, jadi belakang pian buai nang bepaluhan. Mungkin awak lama makanya lakas huma baju saikongan, jadi nang lawan ibu nang manguti mikrofon bilang habis satu plisan, mun habis satu plis liwar makan kagenjangan. Jadi nang lawan ibu ulun mendoakan ibu nang itu tadi di belakang bepaluhan sambil makan kerupuk, pinanya anak sidin nang jua sing genalan, nang itu beho bejapai lawan tangan. Jadi nang wajar aja umanya gitu genal, jelas anaknya genal bengkok sabarataan, mun istilah kata bibit Jawa sempian. Lalu nang tidak lupa ulun menarusakan, jadi nang lawan ibu bapak sabarataan, nang mana belum boleh kita masih tak kumpulan. Nang ada di sini ulun mau ucapakan selamat berjumpa kita sabarataan. Mungkin nang imbah ini kami nang desa simpun jua nang hendak pulihkan. Lalu nang ni terfokus lawan nang itu kakak nang ada di hadapan, nang kerudung abu-abu ujar ini hai ini pian nang bebeju hirang, nang tangan maingkut pisau nang di tangan, nang ditangguh-tangguh itu sudah berleki atau masih bujangan. Jadi jerbujang yuni memandahkan, kalau nyabang bujang ayo kita doakan, mudahan gitu inya lakas nang berlekian. Lalu nang sabuting lawan ulun takutan, nih lawan itu kakak nang awak sing genalan, nang sakilas pintas nang kaya bumika mahirip mohabian. Jadi nang lawan kakak nang awak saling genalan, istilah bang kata tiang sudah beleki atau masih bujangan, mun belum beleki bila nang itu debat ikam mendebatakan, dikira tiap malam ikam debat kapuasan. Jadi bang miai kawan mana rasakan, jadi kai haimi ada membisikakan, kata linga bang ulun tadi sebelah kanan, ujar saumpama inya nang lawan pian jodohnya oleh Tuhan. Ini bang haimi bepadah pendahuluan, papila bini lama ujar nang kada menyandang, jadi lawan pian ulun maimpuakan, cuman nang awak lama kada rugi kai pian, saumpama betianan kada tapi kalian.
kelihatan. Nang istilah kata sudah ada bawaan, lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan. Mudahan hari-hari selalu disehatkan, mudahan lamak terus kalah nang awak pian, sehingga naik ke rumah kada muat lawang. Oh kenapa? Muat jadi madihin kami nang melanjuti kepada ibu bapak nang masih hari ini, nang masih tak kumpul kita tuh di sini. Jadi nang tidak lupa kami mau ucapkan kepada ibu bapak pian sabarataan, nang ada bermobil atau bahkan deraan, nang bermobil bang pian mudahan salamatan. Lalu nang tidak lupa ulun mau ucapkan kepada ibu-ibu nang ada di hadapan, nang makan karupuk bilang kada beempian. Lalu tak lupa Bu Aiman doakan mudahan tuh bang pian nang makan karupuk selalu sehat badan, mudahan pian hajat dikabulkan. Kalau mau bulan ini pian betianan pulang. Oh kada hendak awan-awan jadi bang ibu kada hendak betianan, mungkin sudah tua anak banyak berisian. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan mudahan bu lakian selalu parajekian, mudahan makin hari laki pian tambah sayang. Lalu nang tak lupa kami menarusakan jadi jasa pengantin nang di palaminan. Kalau dilihat-lihat ujar gitu nang laki Faisal tuh bangaran, jadi abang Faisal ulun mau ucapakan mudahan bang lakian selalu dikuatakan, cupuk lentuhut kada sampai bakaringan, sehingga tuh nang bini lakas betianan. Kalau dilihat-lihat nang dari palaminan, kita lihat hari ini pengantinnya Pina Sando, padahal malam ini harap mayak di Kalambu. Di Kalambu jadi pangantin naik sekadar ulun padahi istilah kesampian hendak surga dunia kain atau mananti. Nang wabil khususnya gesan kakak Hapijah pangantin bini-bini, jadi kakak Hapijah pangantin bini-bini hendaklah kesampian kain surga mananti. Istilah nang kata surga pian kulihi, masalah lawan laki kain nang ditaati. Jadi malam ini pikiran nang lakinya Bu Ainang tak oyohe kaina kakak Hapijah bisa-bisa maurote. Jadi maurote sedikit ulun maringke, mulai di kepala boleh sampai ke kaki. Jadi mulai kepala picik kaina di dahi, turun nang ke bawah kaina bang dicium pipi kanan pipi kiri, lalu nang ke bawah hanyar jua ke pinggang tapi jangan digeritiki. Mun digeritiki kalau sariki nang laki, lalu di bawah pusat dikira 5 jari, lamun nang jari genal kikira 3 jari. Jadi di bawah situ maorot dilawasi karena ada warisan ujar arwah kai. Jadi nang to sanjet taklih nang bisa hidup bisa nang juga mati, itu pang senjata bisa juga tak karasi. Pabila kaina karas kakak Hapijah malam mahir, lamun karas betarus ujar orang lakas jadi lakas jadi jadi madiin kami menarusakan lawan kakak Hapijah dan kakak Faisal. Kami nang tabuin malam ini mendoakan mudahan malam ini sukses bang sampian. Istilah bang kata mudahan malam ini bahagia bebujuran, mudahan malam ini bila dilihat-lihat mintoha nang guringan, sadangai pangantinai sudah dimulai akan, walau kaina di rumah bangunan beguyangan. Alah beguyangan jadi tak lupa kami
menarusakan kepada ibu bapak pian sabarataan nang ada beputu naik ke palaminan bujur beempat haja cuman tadi mau nyut besar bujur mi panggung pian nang palaminan ngapang tuh nang naik genal-genal berataan ditambah nang genal berdiri penghujungan istilah pangkata awak saling gimuyan modehen tuh selalu pian nang disehatakan kalau nang tidak lupa sakadar ulun doakan abang kami ramin modehen tuh selalu juga disehatkan badan nang sakilas pintas mahirip kawan ulun nang sebelah kanan lalu nang tidak lupa ulun mendoakan mudahan abang kami ramin nang bebeju hirang juk mangamira tambah dilencarakan usaha mangamira diberi keberkahan lalu hati-hati bulah nang manyu barang bila tarujuk nang jemoy kanderaan nyata jungkang jadi matiin kami menarusakan jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada ibu-ibu pian nang sabarataan ulun hari ini tak lupa mendoakan mudahan ibu-ibu nang ada di Subarang atau abang-abang nang di pikap hirang mudahan tuh di jalan salamatan barataan lalu lawan ibu nang mamakan karupuk dijemput haji pian jangan diitihi pulang istilah bang kata karupuk ay berataan ada denang di dalam lain bu ay karupuk ada dimasak makan lalu nang tidak lupa ulun menarusakan jadi lawan ibu nang di muka kami nang pian tuh berduduk nang masih mendangari mudahan ibu-ibu sehat setiap hari mudahan ibu-ibu selalu dilindungi nang mana awak urus mudahan tambah dalam lagi nang mana sudah lamak mudahan tambah lamak lagi mudahan ibu-ibu nang mana bang bujang mudahan lakas belaki nang sudah belaki mudahan disayang lagi sehingga lagi pian kada sampai bebini sampai bebini jadi tak lupa sekadar maimpu akan nang dari gini Bang Dul adakah ujar belo di sini buhan bencang karena di Bang Dul hendak menambah bini bujurai bini saikong cuman hendak menambahi karena bini di rumah ada tapi memberi buhan pang pesilat atau buhan karate modern berataan sehat setiap hari lalu nang tidak lupa ulun nang mau ucape jadi tadi Bang Dul hendak mencari bini cuman jerhaber nang istilah belo nang bicarai lagi bila pian niat kalau nang di belakang sidinnya kada beleki nang duduk besadar jadi nang lawan mini sakadar mana kuni nang ini Bang Dul hendak mencari bini saumpama pian riai kada beleki marah hajar Bang Dul bersiap mengawini cuman kada tahan ujar Bang Dul menyahuti karena sudah tuha kada tapi kuat lagi istilah Bang Bangai bila nang minggu kawin kikira nang hari Senayan Bang Dulnya langsung mati karena nang tak isop sosok ada luar salah lagi luar salah lagi jadi lawan ini ulun doakan pasti mudahan ya Bang Pian sehat setiap hari mudahan Bang Nini selalu dilindungi mudahan berataan kita nang salamatan hidup sampai kamati laka mati jadi terfokus lawan ibu di Subarang nang bebeju betik nang bakar rudung hirang
liwar nyaman benar mendengar bemadihin betis behunjungan lalu tak lupa ulun mau ucapakan apinanya sidin bang dulai kauyuhan istilah tupang betis sidin sudah kapanatan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan lawan ibu bapak pengantin di palaminan bila maragap lagi jangan aasaan istilah hari ini biasa kader latihan lain malam ini hanyar nang bebujungan lah bebujuran awan jadi jam 12 sudah nang ini lewat parak 15 menitan nang istilah kata sudah nang parak ajan rasanya kurang lebih lagi 10 menit di sini orang ajan lalu nang tidak lupa ulun mau ucapakan kepada ibu bapak nang masih tak kumpulan kita nang terakhir hari ini mendoakan jasad pengantin baru ini kakak Hafijah dan kakak Faisal pengantinnya Bang Aran bila ulun berdoa amin akan Tuhan pian jadi bang doa ulun memulai akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan nih pengantin sampian panjang umur berdua sehat badan mudahan pengantin rezeki dilancarkan usaha pengantin diberi keberkahan rohoi rahayu berdua tuntung pandang mudahan tuh menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan mudahan pengantin hajatnya dikabulkan di dunia di akhirat selalu salamatan la salamatan awan jadi terima kasih manglah nang lawan pian nang maatar tiso sidinnya maju berang lalu nang tidak lupa ulun mau ucapakan mudahan mangai pian selalu dalam lindungan jadi sidin itu mulai tadi bisukan istilah tuh baiknya kami nang maakui pastinya sahubungan sebelum madihin ulun memulai akan sudah kipas angin ada nang 4 buting sidin menyediakan lalu terima kasih banyak nang lawan pian lalu nang tak lupa terakhir nih berdoa kita sabarataan bila ulun berdoa amin akan Tuhan pian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan berataan kita panjang umur mudahan selalu sehat sehatnya kita sehat nang walafiat dua sehat kita rezekinya meningkat lalu sehat kita sehat di jalan taat segala usaha kita sabarataan mudahan tuh berkat mudahan berataan kita nang kabul hajat Allahumma salli ala Sayyidina berkat salawat mudahan berataan kita dapat syafaat darilah baginda yaitu Nabi Muhammad mudahan berataan pai buai kita selamat mulai dunia sini sampai kaina ke akhirat lalu tak lupa ulun mau ucapakan ulun yang mewakili kekawanan berataan salah lawan hilap di sini pertemuan lebih atau kurang kami menampilkan kami minta maaf minta rela berataan jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan mungkin sampai di sini ulun bermadihinan jadi nang terakhir ulun mau ucapakan kita doa bit doa tampolo betamuan jadi bang doa ulun di dalam pantun kai nama ucapakan kalau bang ada ini sumur di ladang boleh katu kaina kami manumpang mandi mudahan kita bertahan berumur panjang nyaman di lain waktu awal betamuan lagi lalu terakhir ulun mau ucapakan wassalamualaikum minta rela bertahan ilahi kami bersatu langsung bertahan Sallallahu Nabi Muhammad